Salamak bongi, siulu solanasang tu pada di kamasei lasangana puang Yesu. Salama asitamu mali, lako kita solanasang, sipatu sieleki maapure sumanga, maapole peraya, langan puang matua. Belan na pa kamasian na tu tontong payan lan katuanta, la abiraka lan atu totemo, maadin ki sipulung, la menomba umpuri siya umpakalabi itu sanga madatunna. Latarangi siya latanan nungan tu kadan na puang lan kasipulungan talan atu totemo. Tulana soyanan taunna yamotu ambe pandita Daud Kaluring STH. Tu menggaronto lan misa akada kumua umpasakka baarunna. Lako ambe pandita umbasusi kareba ambe. Kareba melo. Iya, kurhe sumanga alangan puang matua. Belan na pakamasian na tu tontong payan lan katuan na tomatuan ta ambe pandita. Anna maadin maadioren lan atu totemo la unala kataan lau soyanan itu kadan na puang matua lako kita solanasang. Siapa apudian talan atu totemo lan angkaran syuluta yang mutu Tiara Sambata Umbas, Sisola Valencia Putri Mariska, na Adinda Patricia Putri Tiranda. Syulu solanasang tu pada di kamasei lasangana puang Yesu. Lako kita tu mane pak bunga ana turu lante kasih pulungan iya te. Kikua salama lako kita den noupa anta tontong ungkamali te kasih pulungan ya te. Anta tontong ungkana sai tu pak kamayan na puang matua lan katuan tak kiallo. Tontong duka kipakilala ki solanasang kumua iya kedenki mamali ladi pasambayangan lan pasambayangan sama lele dako anta uki itu apa-apa tu ladi pasambayangan batu takiringi tu mintu na tu apa-apa ladi pasambayangan lako nomoro na solide orang tepao channel tu dende itu dionge tatiri solanasang anta kiringi ya lata pana atatu kami nombantalan atu totemo may komita pasadia itu penanta tapamaatan itu penantas ya tarang itu misa papudian seindah siang di sinari terang. See
Salama si tamu lako kita solanasang lante kami nomban mabong ito temo. Dolo jomay lata pelayoan tumintu katuanta lante mabongi pak kamasyan na puang matua. Lata nanung tu pak kaborok na. Mangka taperang itu penanian pak pudian. Umbata ko suka itu mamasena puang matua. Umbata ko unta sere itu pandaranan nalan katuanta. Na ko yakikutiro itu langi. Yakikutiro itu tasik kalua. Saya telipu dayanan. Kukana say kumua susiduka moto tupak kaborok na puang matua. Salamat pasca lako kita solanasang. Umpakaraya. Ungkana say kumaya tu puang Yesu malimbangon mosule. Siya ungkana saylan katuanta. Kumaden apa kiangga tunakamali puang matua lata angkaran tapasaka tapasadia lan katuanta totemo latanan untuk kadanna puang mata umpasaka apa baru dolo demi lata basa tu kadanna puang matua mai kami tamasambaya kipudi kipakala abi kami puang ambek mamase lan kadatuan suruga mabongi totemo. Tanda pak kamasyami, tanda pak kaborokmi, ami pasti pulung ngomokan ni te kami kombongan kalua mi. Tutontong kamali usa abu sanga baratum mi siya penombai komilan mak rupa gan katuangki. Totemo opuang matua, laki basa tu kadammi. Laki nanung opuang matua, apa anggana siapa tu nalako kami. Kamasekan ni, patudukan kuasa penama selok mi. Niate kadammi laki nanung. La torro mendadi apa kiangga lan katuangki lan penangki mairingan na lan kapatongan angki kuasai makan opuang matua pasake itu tomi lama perangi siate tomi la umpoka itu kadammi lan sanganna puangki puang Yesu ki masambayang haleluya amin. Tomatuangku siluk solanasang tu di pakaborok lan sanganna puang ta puang Yesu tumang kata pakaraya tu Allah kamalimbangunan na dia maito otomate lata tole ta basa sule dan misa ulelean tona mate motu puang Yesu minda tumale umpalaku itu batang rabukna apa tu napasa dia apa tu napasaka lata tiro solanasang ulendui sura na tonorani Matius pasal 27 angka 57 saya lako angka 66 Matius pasal 27 angka 57 saya lako angka 66 nakuate kadanna puang matua kadipilianganna puang Yesu ia ton nama karuen saya mimisa tosugi di sana Yusuf Ludio mai Arimatea ia duka mo misa anak guruna Yesus. Lau mimenolo lako Pilatus umpalakui tu batang rabukna Yesus. Namesua Pilatus umbenni. Na alami Yusuf na balon ni sampin kasa meklok siya bangla. Na patamay liang baarumna, liang manemang kanapa. Na lenten ni tubatu kapwa misa lako to obaba tuliang na mane male. Ya tu Maria Magdalena sola tu Maria senga dio unoko si patu tuliang. Ia ton nama siang na to ton nalendu mo tu allo dinima pasakka sirampun mitumintu pangulu to mina siato Farisi menolo lako Pilatus nakua tabe tuang kikilalai kumua nakua makada tu iti to papusa ton natupa talung allo kumalimbangun sule. Ia moto melo kemisway tau ungkampai tuliangan na saya lako Allah mapentalunna. Da ana saya ana agurunna umbokoy anna pokade lako paatondokan kumua malimbangun jo may to otomate. Sa tamataman nami tu dipopusan na undinna na iya tu dolona. Na kami Pilatus lako tu tau maadin kami diben pa aronda. Lamo kami ungkampai tongan ni
Lau mina kampai tuliang to namang kauncai natundui mintu Pak Ronda ramporandanna kada kaborok na puang matua tu tanandung lante mabongi na Pak kamasian puang matua tane pasipulung untangai umpelalan ni tu diona mamasena puang matua lan katuan ta solanasang tomatuangku siluk solanasang tu dipakaborok lan sangan na puang Yesus Kristus den tu kabiasan na to tiang kalulangan na kita indek merantena ya tu to tiang kalulangan na ya na den biasa temito masaki masasa masai masaki di pasambayangan tak panamondo di dakaran pedampi tak namondo di palulako bana pak dampian tak namondo biasa nakua tu tomatua si pak kada nakua tasulim pandaka dakaran ni tangya sengaan na tu didaka tangya iyanan na tu didaka tangya kasugiran na tangya kaokoran na tu sule didaka pa sule si pak kada-kada teme pak arapuan biasa duka teme tomasaki di kutanai di kuat tak memosiara ka apa lan katuami den ni mani madona mitengkai madong na misuruki den mani buangan kada napo bangke padanta tolino den ni mani penggaurang tang situru sangka di po biasa sidaka moto teme keluarga toma rapu toron ambe sipak kada-kada di paramponasang keden ni patirota batu pangapata batu keden duke teme batu sangabanana patirona rampo duka napo kada ya namang kanasang mo di pokada to di kuami to kumakoyo mangkanasang mo di parampo di sabu di randan di pudukta solanasang den ni mani na potete den ni mani na posaba temisaki ramun mak posanga-sanga lata sorong lulangan olo malabi na puang matua den naupaan na pomaleke tindek to masaki ko nakwaduka mo temi to matua ko tang di palakun na manito na male memboko di sanga to diong mo ale baru batonan na kumua male mo tae mo sitongan na kasalan na pembunian tae mo sitongan na batu mangampang tae mo sitongan na katitodoan ya tu kamalian na male malambu male malolo na patongan kumua tae mo tinampe na lan katuan na diong ale baru siluk solanasang kiangga tu pak basanta kita pelalan ni dak dua tu apa baru napasaka Yusuf Arimatea tonna alami itu batang rabukna uang Yesu ya ti Yusuf Arimatea di pokada lan pak basanta di kuam misa to sugi misa to katandan misa duka to manarang sia di pokada kumua yate tau yate ana gurunna puang Yesu muiraka na tama bilanganna sang 12 rasulu matumbay na di pokada kumua tosugi tinde Yusuf Arimatea ladine umpakanasay kumua nang sitongan na to na atu yato buda duka mo ito sugi mo ito buda iyananna mo ito melo ka okoranna nang nakat nasay duka nakatonganan ni kumaya to na pangadaran tinde tao di sanga puang Yesu do may Nasaret tongan apa si tongan na den dak dua kara-kara tu paralu tatanga paralu tananung si tetena tu apa na pasaka tinde to sugi di pekadalan pak basanta na kuah lau mi menolo lako Pilatus umpalaku itu batang rabu kuna Yesu na mesua Pilatus umbenni na alami Yusuf na balun ni sampin kasa meklok siabangla mak pempisanna na pasadia na pasaka tudona sampin kasa meklok siabangla tak panagan na to di pokada duka palan pak basanta kumua napatamay liang ba'runna den pekutanam bisa ki mekutanam matumbay tinde Yusuf Arimatea ni atu apa ba'ru apa bangla tu napasaka na ala tu sampin kasa ba'ruk siya bangla na balun ni
tu batang rabuk na puang Yesu. Sabayan na ditiro, sitongan na tayo mapasenga bisa dipogao lako tinde batang rabuk na puang Yesu. Situro kebiasaan na to Yahudi, tayo nasusi kita to raya. Ya na to raya mate, di balun, di pemelong itu balun na, di palakoy apa masilo, den tut biasa tau ditampan bulawan. Apa ya na to Yahudi tayo nasusi to. Apa den misa sitongan na pepasan kaboro na parampot itu sura ite Matius. Lamen dadi pak timbangan lako kita tomak patongan to temo. Matumbay na apa baru, matumbay na apa bangla, na pasada Yusuf Arimatea. Kaburu baru tak patau di patamalen. Matius usura ite dak dua kara-kara. Belan na apa? Tak sengak na. Apa yamo nanay popendadi manasa Yusuf Arimatea kumuanang napakalaabi napamadatu napamaindan tupuang Yesu lan penaanna. Yamo to lamendadi paananungan lako kita solanasang manasadu karaka tapamalaabi tapamadatu tupuang Yesu lan katuanta. Badin takwa maakada na apa para laki angkaran pandita. Nayari atau pisan na batang rabuk na ria puang Yesu na daranai siya Yusuf Arimatea sola anak gurumna siya temitobay nim pakaboroi anna ali tu sampin kasabaru na patamay liang barun na to temo tiang ka molangan suruga tak montelin nangkaran ni tu apa mangka na angkaran Yusuf Arimatea. Apa to matuangku sola nasang den pa apa jo kaleta tu sitongan na nakamali puang matua lata pake nanggai siang pamadati tu puang Yesu mangka malimbangon. Apanta? Pena baarunta solanasang. Makdin makadaki apa tu disanga pena baaru pak pendeta. Ya tu disanga pena baaru sitongan na pena tu maabulololong siya mengkola lako olah malabik na puang matua. Ya kia te diomai tasulim tanga-tanga itu kaleta. Susi to tiang kalulangan na. Diong siya miki iraka aleba aru to temo. Ba tumbay na marasan piki den bang patau marasan takagali, den tau marasan takagiigi, den tau marasan tatiro lurokko, den tau nenek bang tabangke tu pa inaan na, den tau nenek tapa adik bang tu pa tangaran na. Tapi to temo na ada iki kadan na puang mata nakapasaka itu apa baru. Pena baru. Tu biasa untiro lurok ko tau apalata tiro mala abi mo tu padanta tolino. Pena ba tu tanga tu biasa umbangke padanta tolino. Lato sondai mo pena tu tontom umpakaborok padanta torotolino. Pena tu nenne usanga bang kaleta kita mo tu madawanna. Lata sondai pena kumua sitonganna pada mala abi iki. Pada madatu ki, pada maindan ki lan pak kaborokna puang Yesu. Pena tu nenek ebang ke ditambay maakamaya lalu kombongan. Panenek ebang den pebalin na tae pa atungku. Buda pa pengkarangangku. Tae pa nagana te saing kudaka. Tae pa na buda te kasugiran ku pa amisa. Apa to temo pena baru to kumua kure sumanga ke di paraluina. Laku sorong tu apa do kaleku unala katanan lan pak kamayan. Ya moto lako kita solanasang tu disanga umpasaka apa baru lan katuanta. Untampe itu biasa natang situru lalan pak peran na pong matua. Untampe itu sitongan na apa kay anggana lan katuanta. Tasusi Yusuf Arimatea unala sampin bangla siya baru. Nabalon itu batang rabuk na pong Yesu. Napatamay yang baru na. Tanda pak kaborok na, tanda kamamaliran na, tanda na kumua na pamadatu tu pong Yesu lan tenana. Susi duka kito tiang kalulangan na. Pambibiasa duka susi lan katuan. Ladiong ti aleba. Tang lamang ni iraka marasan ti masaki kapua. Tadi kuar ladiong ti alebaan. Tamban itu tahu narundunan ti tujuh na agan katuan tapuna di bongko. Den di mana. Tapi to temo orang pekadan na pun matuan. Tapasak kai itu apa baru lan penampan. Pena baru tulan apake pun matua. Umpama nasay kumuaya kudua rampum apa kaboro, rampum apa salama, rampum pamadatu bintu panampanan.
Terus itu kamu to ya tu panang-panang puang matua latatiro malah abi latatiro madatu tatiro maindan nih lan mintu Allah katuanta sorong itu katuanta napake puang matua makamaya tumpa lampu itu melona tumpa manasai tumintu apa malah abi siapa datu salamat lah kita solanasa salamat pakarai sepeng kilalai Allah kamalimbang nanda pun Yesus mangkau pasalamaki umbengki kamanasan kesalamaran salamat bumi buang pasak itu amin. Siulu tu pada di kamasay la sangana puang Yesu manasamo la ko kita solanasang kumua misa datu mangka mate sia untaloi kamatean belan na dosa sia kasalanta tu kita torhuan tolino tu kasalan yang oto may komita makure sumanga lako puang matua tapasa dia itu penanta penabaaru belan na puang matua mangka mo umbengan ki katuan baaru yang moto may komita tontong tuolan pak kamasean na puang matua ulendui katuanta kyallo rampuran danan mo tu kada na puang matua tumangka na parampuan taon na deno pa na puang penamasallo tontong umpasak ki masola nasang la umpogaw ite kada na puang matua anta tontong masakke marudinding unulay tuminto katuan takyallo lako ambe pandita tumangka ustoyanan nito kada na puang matua kikuwa kure sumanga ambe iya deno pa na puang penamasalo tontong pasake komi lan tananan dapo la abiraka lan pa kamayan mi lan tanga-tanga na kombongan na puang matua ami tontong masake la umpati tale itu kadan na puang la komintu tau amin kure semangat kitole pa lako kita solanasang umpakilalaki kumua yake denki itu mamali la di pasambayangan lan pasambayangan sama lele dako may mo komita uki batu takiringi lako nomoro na solide orante pao channel tumangka mo di sa abunina anna pasambayangan kidako ambe pandita lan pasambayangan sama lele dolo do may to may komita rangi tumisa pak pudian tunakua janji yang manis. na pamatoto tu penanian kumua ia tu puang Yesu na kuwa aku si solang komi ku panunduk komi ku pamadatu tu katu ammi
Bemak kada kilan penanta kumua tanta susi Yusuf Arimatea atau Sugi umpasaka sampin ba'ru siya bangla siya umpasaka liang ba'runna na impatama patang rabuk na puang Yesu apa sitongan na budak pakiangga budak pamalabi budak pamadatulan katuanta tunapa akamasian puang matuala ko kita buangan kadanta pak kaborota umpasi kala ki limanta masambayang siya makure sumanga ambe indo mak pakilala mak pakananna situang pak kaboro na puang apa ba arunasak apa bangla ladi pomelo lalu tananan dapo ladi pamalaabi lalu paarapuan mairingan na lalu kombongan anak-anak bedente dio main tapi boko ibang tomatuanta ke mak pakilali siya mak panunduk no kaki na pakilala tomatuanta patote mo tapasaka itu penabaarunta takamali itu pak pakilala na tomatuanta takamali itu pas sambayangan na siapa akaborona lanti ka pas sambayangan mabong ito temo pak tu pira-pira agan katuan lata parampo lako olo malabi na puang matuang den temi pak rapuan lalu kamasusan ya mo tu pak rapuan na keluarga almarhum Om Lebang pak rapuan almarhum Prof Salusu siapa tu pira-pira tu tang tasabu sangan na temeton na puang matua lalu agan kamasusan ta pasambayangan duka itu bak tu pira-pira tahun na puang lalu kamalaman di kamayai doluongan banua di kamay lalu banua pak dampian di posara lan kapatonganan ya mo tu Riana Nainggolan Sarce Palangiran Sujono Saranga Bapak Daud Pongsapan Bapak Gamo Ibu Harni na Iwan Papayungan tumarasan di Kamayai Dio Mangkasa Dio PCC Wahidin landuka pas sambayangan tamabong ito temo takure sumangai tuba tu pira-pira tahun na puang matua tu ungkure sumanga umuru tahun kadadian na bulan katibusanan na tamalan telino iya mo tu pasca Edward Dawenan Misel Rante Pasang Bapak Nyoman Ibu Adriana Palulungan nabak tu den ni mani temai kombongan tang disabu sanganna lata kure sumanga tu memintu katuanta tu napak kamasean puang matua bak tu pira-pira duka agan katuan tu lap taparampo ya metemai anak-anak tabati ita tu lompasak ka penanna kalena katuanna lama ujian juli SD SMP ya tu anak-anak ta juli SMA SMK mangkamu deno panatontong maka ditutu teme bati ita uno lalalan malun daka kamanarangan situru sang barakna untuntun kapaisanan ta pasambayangan ni tumay lamarasan umpasaka kalena penana lamale maates umpatarro kapeladaranna lako perguruan tinggi ta pasambayangan dukai temitoruan tomatuan ta dulu ongan banua pantan si misa-misa tak nala disarroi tu may agan katuan sa umuruk kalando na pa kamasian po matua. Mereka na biasa ki sumarro tang dibela, tang matoto mi ki susitu biasan na. Panang mangka mo na po kada puang matua. Kumetu katuan na torotolino, naden na buo tutu agan kamaparisan, agan tang di pumasan na. Tapi tak nala disarroi, bela niya tuminto agan katuan tam, lan lima mamasian na puang matua. Sang siluranta, jolunu sa Tenggara Timur, tumarasado ka mapaadi. Satu way saba rampo tuangin mangiri yatu gereja Toraja dio naroduka agan kamaparisan rampo temai angin bara urondo ni temi papana banua kabusungan payatu tontong lamanda nakilala ito mapatongan iya matu mamasena puang matua tanglaku sa abu si misa matu sanganta may komita masambayang kure sumanga kipakendek mati olo malabi imi puang ambek mamase
Tiro mitoda temi tommi opuang matua rapa umpenombai komi maatan pena umpamadatu sangami. Belan na pantan ki patongan kumiatu mintu pak kaboro mi manda siamala abilan katuangki. Susi mora agan na perasai opuang matua Yusuf Arimatea susi misa atau sugi. Na angkaran itu apa baaru dio kalena. Tanda kumana angga komi puang napa malabi napa madatu komi. La susidu kamu agan katuangki tumi pak kamasian lako kami. Laki angkaran duka tu apa baru lan penaangki tanda kumatontong komi kipa madatu kipa maindan kipa malabi lan katuangki. Pena baru opuang matua pena mengkaula pena maabulo lolong pena kasa abarasan pena mengkaula pena maapatongan pena maapakaboro pena maapagari pena makaritu tulan lupa akamayan. Ya mato opuang mata tu kiangga dio kaleki lan katuang gitu mi pak akamasian. Laki angkaran tu apa baru minai umpamanasa itu memintu kameloan. Lamine nambo itu mati mintu kamarampasan. Lamine tahanan ni opuang mata tu mintu pasakemi. Angki torro marampa dote kuli ina padang umpenombai komi umpamala abi umpamadatu komi. Angki torro salipapan dote narande tanah kalua. Tontong meka aluk mati olo malabi mi. Puang ambek memaselan kadatuan suruga toda temai anak-anak milan te kombongan. Tang meka tak tang meka boyo unang karan ni tepeng karangan pak kamayan susi tema bongi to temo. Lami taranak solanasang lami pakaboro anggamairi toda puange. Na tontong mandak pasake mi bintin pandaranami na mendadi bati di poparannu taruk bulan di posende lalu kombongan selalu pak rapuan. Toda ki kurre sumanga bati olo malabi mi batu pira-pira to mi tumangka kisah abu sanganna. Tulan allo iate mi paganna tahun kadadianna bilangan katibusanan na tamalan telino. Laparannu toda solanasa opuang matok nolai katuan belan na katuan pasake mi sepandaranam mi toda opuang. Kurre sumanga temi anak-anak ki tumangka nolai ujian julu SMA SMK. Masa marasa duka pasaka kalena penanna temi anak-anak julu SD SMP opuang. La tontong toda mi pakaboro mirinding pala mi kulambu taruno temi taruk bulan. Na salama solanasang marampa anggamairi unno lalalan situru sang barakna. Undaka kamanarangan untuntun kapesanan mairingan na mengkaola mati ola malabi misusi misa anak di poparannu. Kure sumanga duka opuang matua temi katuan na kombongammi. Tupantan marampak solanasang masake anggamairi. Undang karan siya umposara itimi sarak pengkarangan lalu mintu agan katuan. Kikilalay opuang matua tutommi lalu agan kamasusan. La tontong mi pakatana solanasang la midaranay anggamairi. Na tontong lan lima mamasemi midaranay. Tontong lan lima mamasemi la mi pakatana mi pakanan na solanasang. Ten motok po mata temi tommi batu pira-pira tulalu agan kamalaman batangkale. Kipalaku kihanga kisorong kiandolan sanganna puang kipuang Yesu. Kamatotoran kasalamaran lami pataranakan ni temi tommi. Nia tumarasan di kamay opuang lami pamaleke na sule matoto sule maleke. Umpotenne tendeng na malapu opo mataun tanda bilangi mamasemi. La menolo lan kurian sumanga. Opuang sang suluran sa tommi diolunu sa Tenggara Timur. Rampo toda temai agan mesanggangan way saba siya talimpuru. Bano kabusungam mi opo mato narondo ni duka angin talimpuru. O puang ambek mamase. Kaduti temi tommi opo mata pakatana pakanan nai. Nia temi tommi opo mata lo nangkaran duke temi pak kaboro. Temi kamamaseang temai mintu tanda kasih angkaran kasih pakaborosan. Opuang tarimakan tema sambayang. Perangi marampakan ni opuang. Lansangan na puang ti puang Yesu. Tumangka malimbangun dio mito otomate. Siya tumangka nadaikan masambayang susitu nakuan. O ambe eki daw suruga. Kipalaku ana dipakalabi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pak periam milan telino susi daw suruga. Bengkan silasan laki kande allo iate. Siapa ade itu salah budangki.
Susi kami pagari salan atau kasalan lako kaleki. Siya dami eloran kan di roso. Sangadin narinding pala kan. Da narandan kan di atabulito. Bela na kamu nampuy parenta. Siya kapan, siya kamalakbiran, saya lakona. Amin. Angge pada moto tu kasih tamuan ta ulen dui te kasih pulungan ta lante bong ito temo den pa na ulen dui te kasih pulungan ta la tontong sa lobo-lobo na tu kapatongan ta langan puang matua totemo laku sa abu simisa-misa tu pira-pira sulu uta tu mangka mo unuki kada kaboro na lako kita solanasang ya mo tu sulu uta Julise Napi Tupulu, Bertin Gasong, Freddy Balapadang, Ivana Julia, Hendrik Lebang, Darman M, Sarce Palangiran, Adriati Arijana Toban. Lako kita solanasang, tumangka turu lante kami nomban, sia tumangkan na unala kataan ulendui kasih pulungan talan atau totemo kikua kurre sumanga puang tontong umpasakeki siade naupa anta tontong ungkamali te kasih pulungan ya te anna lako atu ladipatun na lako atu yamotu allo rabu sia allo juma anta tontong pa unturu ite kami nomban ya te salama melayo lako kita solanasang puang matua tontong umpasak keki. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Ku selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan